Nazar bazar, zase tu máme nejaké videjko, Prismatic, Evolution a nejaké Ivy vrecko, nejaké plišové, neviem čo to je. Poďme si to otvoriť. Bude asi na euro mince, no máne. 5 Prismatikov. Takže tu máme vodnú energiu, Drakoláka, Duraludon, Pupitar. Tam niečo je lesklé, ale asi reversko alebo pokeball tam bude. No, pokeball. Karmín, reversko a holo, Dusknoir. Takže zelenkastá travnatá energia, Aromatisse, Noibat, Black Belt, Dusclops, Karmín, Gretusk, Profesor, reversko Buneary, tu máme reversko Fluttermane a Archaludon. Zase lesklú energiu, Litleo, Drakolák, Duraludon, Black Belt. Tam bude Master Ball, si myslím. Diplin, Areaziro, Woodcatching a tu je iba Pokeball. Dusclops a Fluttermane holo. Takže máme tu opäť vodnú energiu, lesklú, a je tu Slowpoke, Hippopotas, Budev, Spirice, Airtwessel, Rescue Board, Diplin, Pokeball, Airtwessel, Dunsparce a Dusknoir. Posledný boostrik. Profesor Research, Pincir, Black Belt. No tu nič nepadne. Crispin, žiaden hit nebude určite, lebo je to Prismatic. Corton, Black Belt, Holo, Fezantipedy. Takže nám padli iba 3 pokebaly. Žiadna sláva teda. Čaute.